HDP Kanya Be Lakhai Si Mirdan Langso Committee Pen Chepate Pipon Si Prenipai Inkora Phorni ke kan ka chepate ke bipon Nong e ke pajira Mayalong Aluhiaman Pen EPHLC Tiripi Legal Cell Samson Teron Aphansi Chophapon Lo Kachetong Dun Aluhi Mirdan Langso Committee Maipu Ren Singingti Chunbang Babu Be GB Chondro Be Lapen Penangan ke thekiding atum chetong dun lo Kekan kachepati along solo dance, group dance along ke haiduna tumaphan tangka la pen nong e pipa jerpon lo. Mirdan langso committee amai pu rensing ingti pen kaning jepon ke. Labangso kekan kachepati kibi pon nang kok lake. Osomar kibi kitiatum aka helo ronga jelong kidun thek thedet atumaphan si. Kemang padopon lo la pen. Muning sitami lapuson bipon thujilang puta nang pachini dun thu. Mirdan langso dance competition ki biya thatha kala palo sumar ki bi ki thiar tum ka hello ke dun the la pen ke dak ala ne ki bi ki thiar tum ke dun the la ne hala ke hello ke padun de ya phansi ni tum ke khang dun sonja lo so ki khang dun lo la si la sa ma lin ke bidan ko la Mirdan langso committee kopi committee bang wala Mirdan langso committee mana lagi so committee ini tum rong pensi committee si benar. Kopi rong ni dah. Like kanya bi no one kanya bi nasi no one kanya bi Mirdan langso posi ke cipulo. Kiseng koson kan. Kiseng ni tum ariding ono lah masuk kiseng ke hai. 1980 alum si agak bitbondo. Aprang dah lepuson pini jai mek kedeng pon lason dolom. Son aprang son avela don tuning isi tuning mana 3 besar lah pulih kan form lo. Dilai pen bijoy rongpi Karbing Long Live